Bosna se nalazila na raskršću historije i kulture vjekovima. Od Bosanskog kraljevstva preko osmanske vladavine pa sve do 90. godina 20. vijeka država i narod su se suočavali s mnogim opasnostima. Ko je zapravo pokušavao da uništi Bosnu? Danas ćemo otkriti te nepoznate i skrivene dijelove bosanske historije. U srednjem vijeku Bosna je bila kraljevstvo koje se sukobljavalo s mnogim susjedima. Za vrijeme vladavine kralja Tvrtka I Bosna je bila na vrhuncu moći, ali se suočavala s prijetnjama iz Ugarske i Vatikana. Zašto? Bosansko kraljevstvo je bilo veoma nezavisno i nije htjelo da se pridruži nijednoj sili, a to je smetalo mnogim europskim državama. Iako su Osmanlije donekle donijele stabilnost i napredak u Bosnu za vrijeme svoje vladavine, postojalo je i veliko nezadovoljstvo tom vlašću. Bosna je bila u središtu osmanskih planova, ali nije uvijek bilo mirno. Bilo je tu i sukoba s lokalnim plemstvom, ali i s europskim silama koje nisu htjele da Bosna postane dio Osmanskog carstva. Kada su Austro-Ugarska i europske sile preuzele Bosnu 1878. godine, to je bio politički potez s ciljem smanjenja osmanske moći. Iako nisu direktno rušili Bosnu, nametnuli su političke i administrativne promjene koje su bile kontroverzne. Mnogi Bosanci su smatrali da su im prava ugrožena, dok su drugi smatrali Austro-Ugarsku vlast kao nužno zlo koje je donijelo modernizaciju. Nakon Prvog svjetskog rata, Bosna je postala dio Kraljevine Jugoslavije. Iako je postojala politička stabilnost, Bosanci su često osjećali da ih se ne sluša. Politička centralizacija u Beogradu bila je ključna za kasniji etnički i politički sukob. Raspad Jugoslavije početkom 90. godina predstavljao je najopasniji pokušaj uništenja Bosne. Rat je počeo u aprilu 1992. godine, a Bosna se našla pod agresijom Srbije i Hrvatske. Dok su je svi pokušavali pokoriti, Bosanci su se borili za svoju nezavisnost i slobodu. Iako su kroz historiju mnogi pokušavali da unište Bosnu, ona je opstala. Danas Bosna nije samo teritorija, ona je simbol borbe za opstanak i suverenitet. Iz svakog izazova Bosna izlazi jača, jer njena historija nije samo priča o borbi, već i o preživljavanju i ponovnom rođenju. Ako vam se svidio video, ne zaboravite da se pretplatite i podijelite ga s prijateljima. I zapamtite, historija nije samo prošlost, ona je sadašnjost koja oblikuje našu budućnost.